jotono khulumpa ani channel o angke tamung nonor ani channel o subscribe khlaya khungka angka subscribe khlai di ang ketal job advertisement te online information related videos sanamo angka o jaga o government of India SSC ni bukhakte multitasking staff non technical staff tai hawoldar CBIC and CBN exam ngai angka no ni online application date angka naidi or sajaka April ni March ni 22 tarik ni simi April ni 30 jora tongonor application form fill up khlai manai angka norok o date no kisa nai di angani description bo PDF no ri nai angka ro multitasking staff di 7 pay commission kai result nai borong no angka o jaga o vacancy tongonai di MTS ni bagai omo sajangnai ulo ni saka angka tai hawoldar ni bagai ingkai 3603 ta post tongo angka norok boni SSC o thanga student corner thanga tentative vacancy naiman ni na ang ani description o bori nai norong nai di angka o jaga o di oro je important point ang sawana o jaga SCS tirong ni bagi 5 years relaxation rijang nai di MDS ni bagai 18 ni simi 25 years orang angka yang go tai hawoldar ni bagai bo angka norok oro nai di video no paithak jorate nai di bahake apply khlainai saimano bagai angka oro tongo khobangma no page tongo ang je essential nai di education qualification ka nai di class 10 pass angka noro apply khlaimano angka norok how to apply angka boni website o thanga apply ma khlainai norok tamung no norong ni agi no application rok tongkha angka khlaijak SSC o khlaijak tongkha angka norok apply khlai login khlai nai je o jaga sajaka pay ma rena 100 rupees angka women candidate ta SCS tirong ni bagai angka free nai angka norok free omo khlai nai di class 10 pass apply khlai mano angka exam center angka nai di exam center Agartala o tongo norok Agartala o na exam rima nai omo class 10 pass ni angka exam nai di general English general intelligence reasoning numerical aptitude ta general awareness nai paper 1 angka paper 2 tongo description nai di short is and letter in English any language or saka include a schedule constitution omo 50 marks ni ngai angka oro tongo norong nai di angka physical test rok omo hawoldar rong ni bagi najang nai angka oro totai important point je tongmane ang to saka noromo class 10 pass nai di mode of selection all other categories 20% angka selection nai ni saka kabangma post tongo norok o exam no ri nai di angka norok tamung nomo ni bagai confused rong nang angka comment khlai di ang jesung mansung norong no help khainai angka oro to bahike apply khlainai nai di apply khlainai procedure tongo norok tamung no SSC o tabu first time omo application khlainai ni angka khlai mano khlai di ingke je agi apply khlaijak SSC o tamung koguni post roge apply khlaijak angke borok bo login khlai omo no apply khlainai mano angka norok tamung no ani channel no takpon subscribe khlaya ko angka subscribe khlai di ante bo ketal job advertisement te online information related videos sanamo angka norok omo exam ri na demo class 10 pass omo kuno experience rok oro sanja gya angka jaga o nai di free session ni borong ni bagai kabangma si tongo noro multitasking staff of apply khlai mano non technical staff te hawoldar o tongo angka vacancy tongo omo sajangna MTS o angka norok tamung no takphan channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanamo angka tinin bagai am sonong situng jotono no hambai